muri uyu mugoroba Plateau ubwo ni mu bice bya haruguru ya Uvira rirahinanye biturutse ku mirwano ikomeje kugenda ikomera ndetse nakubwira ko maginga ya FARDC yerekeje muri Sange maginga ya bakomeje kwavansa urugamba abirukana ihuriro rya SMB3 nagezweho ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni urugamba rukomeye mu misozi icungamiye Uvira bizongeye gukomera kandi bizongeye kuba bibi cyane nkuko biragaragara kandi biremezwa ko M23 ifite gahunda yo gusubira Uvira ni mu gihe kandi bitangazwa ko FARDC nayo iri gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mujyi ntufatwe. Ubundi kuri scene militaire bihagaze gute? Amakuru dufite nuko imirwano ikaze yongeye kubura hagati impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru ari guturuka mu baturage n'abakurikiranira hafi bya gisirikare aravuga ko amasasu ari kuvugira mu duce twitwa Biriba, Kabunambo, Kayamate no mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na muri Sange naho bigaragara ko FARDC yamaze kuhafata. Aya ni amakimbirane arimo guhuza ingabo za leta ndetse na AFC. Amakuru avuga ko impande zombi ziri gukoresha intwaro ziremereye kandi nizoroheje, ibintu bikomeje guteza umutekano muke mu baturage batuye muri ibi bice. Abaturage bahari benshi bamaze guhunga ingo zabo bari kwerekeza mu bice bifite umutekano ndetse bikaba bivugwa ko bizongeye kumera nabi. Imiryango itabara imbabare iravuga ko hakenewe ubutabazi bwihuse cyane cyane mu birebana n'ibiribwa, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Abasasanguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko aka gace k'ikibaya cya Rusizi gafite akamaro kanini mu bya gisirikare n'ubucuruzi, bikaba ari rimwe mu mpamvu ziri gutuma impande zihanganye zikomeje kurwana inkundura. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye riratangwa n'inzego za leta cyangwa se za gisirikare ku bijyanye n'ibikorwa biri kugenda bigaragara. Mu mashusho natwe twatangiye tubereka imirwano irakomeye, abaturage bari kuva mu zabo, aho rero bigaragara ko zamaze kwinjira mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe rero bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba barimo na Radio Okapi bamaze kugira amakuru akomeye batangaza, bagaragaza ibiri kugenda bibera Ruvunge, bagaragaza abaturage bari kugenda bava mu zabo. Banditse ubutumwa ku rubuga rwa X bagira bati les combats entre les FARDC et M23 à Luvunge faut filer les civils vers Uvira ce mardi matin. Le porte-parole de 33 légions militaires annonçait la fermeture du trafic routier à partir de Runingu sur l'axe Bukavu à Uvira keke siri liye. Mu Kinyarwanda ngenekereje ati imirwano hagati FARDC na M23 Iruvunge irimo gutuma abaturage bahungira muri Uvira muri iki gitondo cyo kuwa kabiri. Umuvugizi w'akarere ka 33 twa gisirikare ka FARDC yatangaje ko hahagaritswe imodoka ku muhanda uva Runingu. Kugeza ubu ku ruhande rwa Bukavu na Uvira harafunze. Kuri iyi nkuru turacyakomeje rero kuba twayikurikirana nkuko rero batangaje bashyiraho link igaragaza byinshi kubiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi bitangazwa n'abari muri ibice kandi bamaze kubitwemerera ko kuri ubu urugamba rukomeye rurakaze kandi bitandukanye n'ibyabaye bijyanye na misi ikomeye yateguwe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Oro bitangazwa ndetse binemezwa ko bamaze gucura gahunda zikomeye zo kugira ngo bagire ubugenzuzi bukomeye kubijyanye n'imihanda y'ingenzi ndetse n'imisozi. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda garukwaho nuko benshi baravuga ko u Rwanda na Kongo bizatumijwe na Perezida Donald J. Trump kubirebana n'ibiri kugenda biba. Munyemerera ibitu bigarucyo mbere ko turi bwakirero ko information safari aho ari buze kutubwira ko mu misozi ya Uvira bihagaze gute. Birakaze urabona yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ryavansa biturutse kuba bafite uduce tw'ingenzi bamaze gushyira mu biganza byayo bitewe nuko bashaka gusatira n'ubundi n'umujyi wa Uvira. Uraza kubitubwira mu buryo bw'iramvuye. Reka tuanze tubwira abadukurikiye ko ubutegetsi bwa Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatumije bukaba rero
muri i Washington bwatumije intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka ibiganiro bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bizakongera kubyutswa. Ibi rero ni ibiganiro biteganyijwe kubera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, bizahuza intumwa z'impande zombi mu biganiro byihariye bihuriweho. Ibi ni ibiganiro ikinyamakuru The African Post kivuga ko biyobowe n'abayobozi b'inama y'umutekano wa Amerika barimo Monson Blanche n'ishami rya Amerika rishinzwe Afurika. Ni ubwa mbere izi mpande zigiye kongera guhura kuva mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo Amerika yafatiraga ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru bazo. Amakuru avuga ko abazitabira ibiganiro barimo Mura de Lorenzo usanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ku ruhande rwa leta ya Kongo hazaba hari Patrick Rubea usanzwe ari intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi. Amerika ikabishinja u Rwanda gutera inkunga imitwe irimo umutwe wa M23 ukomeje kurwana n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru avuga ko Washington yabirimo gutekereza gufata ibindi bihano bishobora kwibanda ku bukungu bw'u Rwanda mu gihe nta musaruro waba uvuye mwabiriya biganiro. Kongo Kinshasa nayo muri iki gihe iri ku gitutu kubera igitero cya drone cyagabwe Goma kigahitana Umufaransa-kazi Karine Busset wakoreraga UNICEF. Abayobozi ba Amerika bagaragaje impungenge z'uko gushinja uruhande rumwe gusa bishobora gutuma igisirikare cya Kinshasa kirushaho gukaza ibitero. Uretse ibi biganiro bya diplomasi, i Washington hazanabera inama ya Powering Africa Summit izahuza abaminisitiri b'ingufu baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika barimo na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikomoka kuri peteroli Asasia Bandaboro Mbongo. Iyi ni inama izanitabirwa n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Amerika ushinzwe ingufu Chris Wright. Ikazibanda ku kongera imbaraga ubufatanye mu by'ingufu harimo n'ishoramari mu mishinga ya peteroli na gaze. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Roko Information Safari. Reka tumwakira tubwire ibiri kugenda biba. Safari, biriwe neza? Safari rero tudatinze, mu Biriside Kivu urugamba rurakomeye, turagira ngo duhe ishusho y'ibiri kugenda biba. Nibyo ni imirwano n'ubundi ivuye ku isaha 12 za mu gitondo n'iminota 40 aho imirwano yaje isa nk'iyoroshye ariko nyuma iza kuzamo sharingi z'abatirare. Ibi byatumye abaturage bo mu bice bigiye bitandukanye bahunga. Bari rero mu mirwano yaje ihera muri bice bya za Kabunambo, ariko urabona ko yatangiye kugera mu bindi bice bya Biriba, za Kiamate ndetse naho bita Kigurwe. Ubona yuko ahari mu birometero 2 werekeza Sange rigaragaza imbaraga zidasubirwaho, ndetse ubona yuko saa yingiyi iri gusatira aho bita Kiruku. Ni kilometero kize gusuka winjiye muri statire ya Sange. Urabona rero ni imirwano n'ubundi irimo imbaraga kandi iri gukoreshwamo imbunda zikomeye ziremereye z'abatirari. Ibi byatunguye bari gukurikiranira urugamba kandi n'abari kumva izi mbunda, aho bivugwa yuko ari imbunda zitari zimenyewe muri ibi bice, cyane cyane kuri kote y'ihuriro rya ISM Ventura. Ni mu Rwanda rero yaturutse kuri kwasiyo ya FARDC nuko ifite uburakari bw'ibice biri kuri strategique bamaze iminsi barafashe, ndetse ubona yuko ari n'ibyo bashaka kuriraho bakaba bakongera gukomeza kugenda bafata ibindi bice byo muri bice, kuko ubona yuko urugero rishaka kuba ryakwigarura umujyi wa Uvira ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko rero Osayi imirwano isa nkaho n'ubundi iri muri ibi bice bya za Runingu, aho n'ubundi bigaragara yuko gahunda ariyo kuba bafata ino Runingu. Urabizi neza ko Runingu iri mu biganza bya FARDC. Urumva rero akisiyo ya Runingu urabona ko ari agace nako kari buze kuba agashyira mu kaga iri huriro rya FARDC n'abaramuka bagatakaje. Reba ibindi niyo mpamvu imirwano ikomeje kugenda yubura kandi ikomeje. Abaturage rero bari muri bino bice bya Runingu
batangiye gufata utwangushye aho bari kwibuka basatira ibice bitarimo imirwano ikomeye bitewe n'uburyo ki ino mirwano iri ku rwego rwo hejuru irimo kumvikanamo imbunda ziremereye gusa nta mbunda ntoya zirimo bwana munyamakuru. yego birumvikana ku bijyanye n'abarusha abandi imbaraga kugeza ubu uratubwira ko ari bande baba bageze ku musaruro bitandukanye n'ibimaze iminsi bigaragara. amagingo ya ntiwadesiza ngo aba bararusha imbaraga ariko ushobora guhita wibaza kuba wateguye operasiyo ariko ikaba itatangariza biragaragaza ko ihuriro rya ese ryamaze kwitegura ndetse ubona yuko iri huriro rya ese M23 risa nkaho kuba aricyo ryavasa ngo ryerekeze imbere nuko ryabaye nk'ibisa nkaho rigabanya imbaraga rikazijyana muri biriya bice byo muri Minembwe nyuma yuko bari bapanze gahunda yo kujijisha ihuriro rya M23 bagasa nkaho bajya gutanga ubutabazi hariya mu Minembwe rigasa nkaho nyine bo bavanze urugamba kuko gahunda yari iki gitero bavugaga ko mu masaha make bari bube bari Kamanyoro kuko abavugaga ariko n'ubundi no axe iri bubaraze Bukavu. Iyi ni amakuru umuntu yabashe gutohoza ndetse ubona yuko bitigeze bisa nkaho bibareba byiza ariko n'ubundi mirwano iracyahari. Reka dutegereze zati mu masaha ari imbere dushobora kuvuga amakuru atandukanye nayo turi kuvuga ubu ngubu bwana munyamakuru. ariko mugendekera ariko urabona yuko ibi kukwesaya kugenda kugera ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse bigenda binagaragaza yuko babishyizemo imbaraga bitakoroheye ihuriro rya M23. ku zindi akisi muri ako gace ho bihagaze gute? ni route nationale 5 ikomeje kuba irimbukiro nyuma y'uko bamaze kuhafunga. Ibitero bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice n'ubundi bya za Runungu na Kiba. Ubona yuko ingabo z'aba FPNB zisa nkaho noneho bohereje isa nkaho yazitinye ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko birasa nkaho bari kureba nayingwe hano kuri Plaine de Ruzizi bitewe n'uko ku munsi w'ejo hari igikorwa cyabaye cyo kurasa ingabo za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa bafashwe bake bake harimo n'abacanshugu aho babarasheho bikomeye bitewe n'uko basaga nk'abasatira ibintu bya M23 ariko kuri Plaine de Ruzizi ni mu kibaya cyo hasi ubwo ni umukandara wo hasi hari ingabo z'abarundi nk'uko operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa ubu bari kugenda bategura abasirikare bagiye batandukanye noneho ntabwo bakigendera mu kavuyo nimba ari aba FDLB barabashyira ukwabo nimba ari abangora bari kubashyira ukwabo niba ari abati TPDF bari kubashyira ukwabo bigaragaza impinduka zabaye muri ino Kivu mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'igitondo yigaga ku buryo bagiye kujya bagaba ibitero ndetse ama-akisi akajya agira bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kugira ngo bagabe ibitero hatazamo ikintu cy'urwikekwe noneho kugira ngo baze kugira uwo babibaza kuko urumva nimba ari ingabo za Angola zabaga zifite komanda wazo, FDLB zifite komanda wazo, FARDC zifite komanda wazo, Wazalendo zifite komanda wazo, TPDF zifite komanda wazo, noneho bigasa nkaho niba akajagari bitewe n'uko urumva nta bari bazi ibi byageze gute kuko hajyaga haza kwisubiranamo bakavuga ati FDLB basaze ko habayeho uburangare ugasanga kwisoranamo rero niko kwatumaga ngira ngo batagera ku ntsinzi iri hamwe ariko urabona yuko byakosowe bigaragaza yuko FDLB yazanye abakomando karundura bitewe n'uko iri huriro rya M23 bisa nkaho abenshi batangiye kuvuga aho muri ibi bice ko hashobora kuba hariho gutinyana gukomeye kuko ubona yuko bakireba n'ayingwe usaha n'imwe ko tiwakihagaze urabona ko bakireba n'ayingwe bitewe n'uko basa nk'abegeranye ariko nta n'umwe wari wafata umwanzuro wo kuba yarasaha ukundi ariko urabona yuko aba FPNB basa nkaho baje mu isura nshya bitandukanye n'uko mu minsi yashize bari bavasaga urugamba nk'abitonze bafite nkaho bategereje
umunota wa nyuma kugira ngo babe bagaze igitero ku ihuriro rya FCM23. Ku bijyanye na deployment y'abarundi ho update zari ni izihe? Nakubwira yuko aba FDMD noneho bitari muri bya bindi by'imikino bazanye ingabo nyinshi kandi noneho z'aba special forces zitandukanye n'uburyo bajyaga bazana abasirikare bagwirirana b'imbonerakure, kuko imbonerakure ziracyari mu myitozo bari kuzitoza mu ishyamba rya hano rya Kibira, niho bari kwitoreza. Bazanye aba special forces deployment zirahari, ndetse ubona yuko zimeze neza hano kuri Plaine Ruzizi kuno mukandara wazo, ndetse nizo ziri no kurinda n'umupaka wa Kazindiga, bitewe n'uko bafite ubwoba yuko hazamo gahunda zo kuba hajya hambuka bamwe mu barwanya iri huriro rya FARDC cyangwa abashaka kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Bivugwa ko Red Tabara yamaze kuba yakwihuza na AFC/M23, niko bavuga. Nta makuru hamwe nayo nagire ko mu bikomeje kugenda bivugwa binagaragara muri ibi bice tuherereyemo, bivugwa ko n'ubundi leta bashaka kuba yarinze kuri AFC/M23 cyangwa MFDP twirwaneho ku buryo bukomeye, ndetse ubona yuko byatumye leta y'u Burundi yongera ubutasi bukomeye ndetse n'abasirikare bakomeye kugira ngo hatazagira umwanzi winjira ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Diego, reka utujyane none no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire situation ho bihagaze gute kugeza ubu? Situation ihagaze ni impinduka zikomeye cyane zakozwe na Sultan Makenga, aho yahinduye umuvuno akaba yazanye deployment mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho abantu bari batangiye ko hatari ku wundi ni gute umuntu yizera ko yafashe igice agashyiramo abasirikare bagwirirana. Iyo mvuze abasirikare bagwirirana n'abasirikare basa nkaho baba badafite imyitozo ihambaye, kuko buriya abasirikare baratandukanye. Magingo yazanye aba special force baherutse gupasinga, bari gukontorora umujyi bidasubirwaho, nyuma y'uko bakomeje kugenda n'ubundi bakora ibikorwa byo gusaka mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse ubona ko hari umusaruro uri gutanga ko mu ngo 50 basatse ingo 15 basangamo intwaro, ndetse hari n'igihe banasangamo n'umwanzi. Bigaragaza ko uno mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, uretse no mu nkengero ni mu bice byose iri huriro rya AFC/M23 bafashe basa nkaho bari kumwe n'umwanzi. Bikaba byatangajwe cyangwa byemejwe ko hano mu mujyi wa Goma cyane hari aba special force biyambuye imyambaro mu gufatwa k'umujyi wa Goma. Bari bamaze iminsi n'ubundi bategura amaoperasiyo, batanga uko situation ihagaze, bafashijwe na FARDC bari bakikoramo. Urumva kumara umwaka wose abenshi babaye abaturage, abenshi barasanzwe. Urumva bafite amakuru y'uko AFC ikora, akaba ari nayo mpamvu na byagiye bicina by'ihuriro rya AFC/M23 bikababera imbogamizi. Ubutasi rero bwa Antoine Tshisekedi bwiyongera ku butasi bukomeye cyane bw'umugore we yashoye mu bagore bakora iby'ubwiza ndetse n'abacuruza utubari. Ubona yuko iri huriro ryose risa nkaho ryari ryarahagurukiwe, ariko nakubwira yuko sahishi hari imirwano mu bice byo muri park. Ubona yuko bagabye mu gitero, barimo sharing, abenshi bari bwumve intambara cyangwa bari bwumve urusaku rw'amasasu akaremereye, bitewe n'uko ari imbunda nini ziri kurasamo, kuko ihuriro rya FPR rishobora kuba ryakohereza abasirikare bayo b'ubutaka bajya muri iri shyamba, kuko nta n'umwe wagaruka bitewe n'imbaraga n'ubwenge bwo kurasanira mu mashyamba iri huriro rya FARDC bagira ku rwego rwo hejuru. Rero umujyi wa Goma wo ntabwo wavuga ko utekanye, kuko nubwo turi kuvugana ubu dushaka ko turi kuvugana, ariko uruhande rwanjye hari biri kuhabera. Ni nayo mpamvu hari ibintu bizajya bitungurana, ndetse tukimara kuvugana
mu kandi kanya mbe muhamagaye nkubwira nti aka gace kanaka birahindutse kubera yuko yamaze gutangwa na bamwe mu basirikare b'ihuriro rya FARDC. Ibi ngibi urabizi neza yuko ariko bijya bibaho mu rwego rwa gisirikare, isaha ku isaha ubona yuko hari igihinduka kandi kihita gihindukanye imbaraga. Nuko rero situwasiyo ihagaze, umutekano ni mukeya nubwo wongereye abasirikare, ariko urabona yuko hari urwikekwe rukomeye. Isaha ku isaha urumva ko hari ikintu cyahinduka, natwe niyo mpamvu tubabaye kugira ngo tujye tumenya amakuru ku gihe kandi tujye tuyabahereza bidatinze bwana munyamakuru. Yego, ku bijyanye n'ibyo nakita ko ari urujya n'uruza, mu gihe wenda umutekano waguma navuga ko winjiye mu buryo butari bwiza, haba hari izindi ngamba zafashwe ku bijyanye n'urujya n'uruza? Urujya n'uruza wenda hakagira abantu babuzwa kugira aho binjira mu rwego rwo kugira ngo umwanzi atabinjirana, nka kuriya twabonye FARDC yafunze umuhanda Uvira Bukavu. Urujya n'uruza mu mujyi bw'uyu ntabwo waruhagarika kuko uyu ni umujyi, ndavuga mu nkengero z'umujyi. Mu nkengero z'umujyi ikiri gukorwa n'ubundi, hari benshi bari kugenda bafatwa bitewe n'uburyo wenda ku bintu by'ibyangombwa baba batazi bidasobanutse. Ni operasiyo imaze igihe, ubona yuko abenshi bamaze kugenda babarobanura, ariko nyine urujya n'uruza rwo mu masaha y'ijoro ubundi byajyaga bibaho ugasanga urujya n'uruza rugeze mu ma saa tatu saa yine, ariko nakubwira ko mu masaha y'umugoroba guhera saa 12 mu marembo y'umujyi nta muntu ugipfa kwinjiramo uko yiboneye, igaragaza yuko n'ubundi urwikekwe bafashe cyangwa babonye hari ikintu gifatika bisa nk'aho cyabafashije ku rwego rwo hejuru, kandi ubona yuko bagigerageza gukubira bidasubirwa, ariko bisa nk'ibintu byabagoye bitewe n'uko izi karitsiye zegereye umujyi wa Goma ni abaturage, ni abantu bahatuye, abahoza rero ni abantu baba muri ibyo bice, bisa nk'aho biba bigoranye. Niyo mpamvu muzajya mwumva amabombe cyangwa ibintu byahindutse bitewe n'uko bamwe mu batu ntabwo wakwirukana umuturage uhazwi, ndetse harimo n'abayobozi b'abazarendo kandi bayoboye n'urugero nk'amasheferi, ariko ugasanga bafite abana babo bibera muri wazarendo, kandi urumva ko atamutanga kubera yuko leta y'Kinshasa mu bintu yashoye ikintu bita amafaranga. Urumva rero ni uburyo bari gukoresha, ndetse hakaba hari amakuru nakiriye yuko na leta niba twahita leta AFC tubona aho batangiye gushora amafaranga mu gufasha bamwe mu bayobozi ndetse n'abaturage kugira ngo bajye batangira amakuru ku gihe. Ubwo urumva rero hari icyo wenda biri butange cyangwa hari icyo biri bubyare bitewe n'uburyo ki ibiro rya FARDC rifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ku ikubitiro. Izi ni plani zabo, kandi isaha ku isaha hari igihe mwakumva ibintu byahindutse cyane. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire wowe dukurikiye bwa mbere, ucyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.